byaba officiel ko ababirigi bohereza abasirikare babo muri Congo officiellement ubungubu babikoze bihishe. Icya kabiri nyine kigendanye n'icyo, est-ce que ils sont capables? Nutwo tubazo tubiri nababaza. Très Asante. bien. Iki cya mbere ndavuga ko ibyo isaha bari gukora ni je za kashe bagaprofita kwa kara kamisiyo kari gasanzwe kahari bagakoramo ibindi bitandukanye na misiyo bari bafite, bihisha inyuma y'iyo manda nyine bari bafite bakayiprofita. Ariko byatangiye, je pense biratangira gusakuza, ngira ngo narabisobanuye ubushize. Iyi saha ubutegetsi buri mu maboko ya NVA iri muri coalition na ntuza na MR na les engagés. Alors NVA kandi niwe premier ministre Bart de Wever. Iyi saha Bart de Wever ngo afite colère ikomeye cyane d'abord mu kibazo cya relation diplomatique yacitse hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, azi ko bitewe na les engagés et une petite branche y'abantu ba PS kandi batari ku butegetsi. Ça c'est une conflit déjà iri muri kuko pour Bart de Wever aravuga ati gucana umubano n'u Rwanda kuba nta ambassade bagifiteyo, nuba ngo Grand Lac contrôle yabo sur le plan diplomatique irabacitse kandi presque ishobora kuba burundu. Iyi revolution ishobora kuba ije kubakura noneho mu gikoloni cyabo cya bari basanzwe barimo kikaba kirangiye burundu. Iyo inquiétude irahari d'abord muri conflit iri hagati y'abantu ba NVA n'abantu ba les engagés, ira parti ya ministre affaires étrangères nani Maxime Prévost. Ati se bashobora kuza none officiel ku Rwanda, kuza ku Rwanda bisaba ko haba vote kuri parlement. Parlement rero iyi saha ikaba ifitwe na NVA na MR, kandi position ya MR bare ba Boucher ni muri clan ya famille ntuza ya Louis Michel na Charles Michel. Louis Michel, Charles Michel, ils n'ont pas de problème avec l'État y'u Rwanda. Nuba ngo byaba bigoye kumva ko les engagés seuls bafatanikaje nubwo bafatanya na PTB bagafatanya na bari aba PS, biragoye kuba haba unanimité yo kuvota intuza autorisation yo kuba ngo défense belge yohereza ingabo. Icya kabiri n'aba politiciens bafite le nostalgie, kuko narabisobanuye ngo mu sinzi aba space ndabisobanuyemo. Les engagés kugira ngo batambuke ni Tshisekedi qui a financé campagne yabo muri septembre, ira élection zabaye muri octobre. Les engagés ni Tshisekedi wabafinanshije aziko bazatambuka, hanyuma les engagés bafatira ministère des affaires étrangères bakaba ba porte parole sur la scène internationale. Ni nabyo biri gukorwa. Ariko défense, ura ministre wa défense n'uwa NVA ari muri clan ya ntuza ya Bart, ntabwo bashobora kwemera ko affaires étrangères yentima ordre la défense ngo ifate ingabo izoreze muri Congo, kuko nta urgence ihari yakwerekana ko bavota loi yo kwira. Icya kabiri, budget ya défense ya Belgique yaragabanutse cyane, meme n'ibikoresho bari bafite muri OTAN n'ibikoresho bohereje muri ntuza byaragabanutse. Muri Ukraine ibikoresho bohereje juste intuza amasaso n'imbunda za automatique, bagombye kohereza indege, ils n'ont pas pu le faire kuko budget yabo yaragabanutse ya défense. Ikindi gisirikari cyabo kirashaje, bamaze iminsi bari gukora recrutement mais ça ne marche pas. Igisirikari kirashaje, niyo mpamvu baprofita kubera bari muri NATO. Urareba nka force aérienne yabo bayivanze n'Abahorande n'Abaluxembourgeois. Indege nyinshi za ntuza z'ama F8 F15 zabo ziba Luxembourg. Uzaje kureba ara kuri aeroport ya ntuza Luxembourg niho ziba. Donc kwerekana ko ibikoresho byabo niveau ya défense biri hasi cyane, byaba bibagoye kugira ngo ba engage une guerre à l'étranger. Alors muri conflit bafite tena hagati y'Abaflama n'Abawallon, kumva ko hari nk'umuflama wagiye mu rugamba muri Kongo akaza ari Maiti, ni dossier ikomeye cyane mwene. Ibi ngibi biragoye cyane kumva ko hari ingabo zagenda. D'abord nta bushobozi babifitiye sur le plan ya budget, nta bushobozi babifitiye sur le plan
tekinike y'abasirikare bashobora kugenda kurwana kuko des unités combattantes bafite. Ibaze babuze n'abasirikare bo kohereza muri Ukraine, bohereje ibikoresho ariko muri cadre ya NATO bohereje juste des observateurs bagiye hari Mariupol kugira ngo bari nka 15 gusa nibo bohereje. Sinzi rero ko bashobora kubona 300-400 militaire kandi nubwo bazana igihumbi ingabo zari hariya ni nyinshi cyane, bazalendo, FARDC, FDLR n'iki, ibyo zitashoboye. Je ne vois pas l'armée belge venir muri la conflit, kandi bayijemo urumva ishobora kuzana n'ibindi bihugu byinshi muri iyo conflit bishobora kuza biri contre la Belgique. Donc ntibashobora kuza officiellement, byerekanye ko sur le plan politique bira amaparti batakumvikana, kandi nubwo bavuga ngo baraje nta bushobozi babifitiye kuko ingabo zabo ni nkeya na moyen yo kugira ngo bangaje inigera à l'étranger isa ntayo bafite kuko budget yabo niveau de la défense yagabanutse cyane. Rakoze nayifite ikibazo nayifite objectif M23 yarifite mbere yari kubora Kivu, mais nyuma imaze gufatanya na AFC iba Congo yose. Nibyo nzi parce que niyo objectif yari bafite mbere yo kubora abavandimwe babo bari hanze bakabora izo Kivu zombi. Impamvu ki objectif yahindutse ubu bari kugenda mu rwego rwo muri Congo muri rusange. Ikindi kintu muri rapport y'abasirikare basinye na M23 SADC n'ibindi, nabonye izina rya mu lieutenant general muri Zambie, kandi Zambie itari muri Congo, itari muri ari Malawi, Tanzania na South Africa. Impamvu ki nabonye izina rya Godfrey niba mwabonye report, donc niyo bibazo nari mfite ya M23 zira accords za 23 mars bavuga ko impunzi zigomba gutaha iki, harimo réclamation ya bonne gouvernance. Iyi ngiyi ya bonne gouvernance niyo iri kubajyana Kinshasa, kuko iyi mauvaise gouvernance ya Tshisekedi, iyi réclamation muri cahier de charge yabo ya bonne gouvernance, kuba atari bonne gouvernance faut ko butegetsi bugwa hanyuma batange un nouveau modèle ya gouvernance. Kandi cya kabiri uziko mu byo baharanira harimo ikibazo cya federalisme. Iyo federalisme ntabwo wayideklara wenyine muri province ya Nord Kivu, Sud Kivu. Bisaba ko hari formule ya mbere byacamo biciye muri l'état national, parlement ikahindura constitution, ikakura ntuza RDC comme état unitaire, donc ko igihugu ari kimwe asigaye kiyemo federalisme, hagiyemo des états fédérés bavuga ati soit ni 5 ni 10 ni 20 nangwa ni kuri ama province yose ameze. Ibyo bigomba gukora hari ubundi butegetsi vuga ngo tugomba kwinjira muri 4e république kugira ngo ibyo bigerweho. Ikindi gitumye bavuga ko bagiye Kinshasa nicyo cya legitimité ya pouvoir ya Tshisekedi. Pouvoir Tshisekedi ntabwo yatowe, twese turabizi yaba manda ya mbere yabi ya kabiri muzikole machine à voter zari mu mago y'abantu. Ruba rubwo butegetsi no kujya kudilinga nabwo n'isaha ntabwo bari babyumvamo, kuko Tshisekedi ntabwo ari represent. Surtout que Masisi na Rucuru bo batanamutoye, yabashize muri quarantaine, ko Masisi na Rucuru ntabwo bigeze batora. Donc urumva ko ubutegetsi bwe buri muri illegitime mu nzego nyinshi, mu nzego yuko hari in espace zitigeze mutora, mu rundi rwego ko habaye fraude massive ikomeye cyane, bakoresheje machine à voter zari ziri trique zindi ari mu mago y'abantu. Urumva ibyo byose rero no kuba proclamation yabaye ni y'abantu za cour constitutionnelle, ni umuntu wo muri famille ye, president wa seni famille ye, donc yagize akazu kose kuva kuri banque centrale, ministère intérieur, seni n'iki cour constitutionnelle byose yabigira abantu bumva ko ntabwo yigeze atambuka. Alors ibyo rero nibyo bitumye ko nani AFC M23 ivuga ko igomba kujya Kinshasa guhirika ubutegetsi, ikainstiraho ubundi butegetsi noneho buza executa ibingibi basaba, nk'ibintu by'impunzi gutahuka. Impunzi gutahuka ahantu ziri ntabwo ziri mu bihuru, impunzi ziri mu Rwanda. Ntabwo uzacya mu gitondo vuga ati Rwanda ati mumpereze impunzi, batagwaza yo nani monsieur, bagomba kudiringa na leta irresponsable. Iyi saha ntabwo ababujije ko abantu batahuka, ko gutahuka ibindi bibari individuel, hari iyo bita retour volontaire. HCR rabyemera, umuntu ari mu nkambi ya Mahama akavuga ati ebana ngewe iwacu ni Nyanzare, iyi saha Nyanzare hari amahoro, moi je rentre à Nyanzare, iwacu ni Bunagana, iwacu ni muri Nyarubara, iwacu ni Sesero, iwacu ni Busanza, iwacu ni Gatoyi, iwacu ni Ngungu, niki habaye amahoro je rentre. Uwo ntawe bamuzi.
ariko hari abandi bagomba kuzataha habaye tripartite, c'est-à-dire u Rwanda, HCR n'igihugu kizaba gihari bakumvikana. HCR ikavuga ati aba bantu plan yabo yo gutaha niyi, mutwereke bazatahira hehe, bazaba loje bate, amezi 3 ya mbere bazabaho bate. Ibyo ngibyo bagomba kubivugana na leta izaba ihari. Iyo leta rero ya Tshisekedi itemera ko impunzi ziba mu Rwanda, iyo ni indi cause ishobora gutuma ko iriya butegetsi bubaho. Ikibazo cy'ama discours de haine, la discours de haine aussi longtemps kiriya leta ya Tshisekedi ikihari, meme la partie contrôle ibaze nk'ibibazo biri kubi Bukavu, gira twese turi kubikurikirana. Uri kubyuka mu gitondo ugasanga umuntu bamwishe, n'abazalendo bahari kugira ngo bagereke ibibazo kuri M23 ngo niri kwica abantu, des choses comme ça. Kuko ariki ni leta Kinshasa iri kuba instrumentalize. Urumva ko kuba Bukavu na Goma aussi longtemps que Kinshasa hari ubutegetsi butari favorable, iracyari menace ikomeye cyane, ariyo mpamvu bugomba kugwa hasi. Alors ibyo bindi byose bikagira bite bigakorwa byoroshye cyane. Usibye n'ibyo ntabwo na FC mu bukeneye ko na leta Kinshasa ikurwaho, même l'opposition yose à l'unanimité bose bari kuvuga ati Tshisekedi doit partir, tukinjira muri 4e République nangwa muri transition. Iyo transition akaba ari permeta ko igihugu kigira umutekano, noneho ibyo AFC na M23 yasabye byose bikajya mu bikorwa. Voilà, ngiyo rezo. Naho ikibazo ivuga ngo cy'impunzi kiki, iyo ni sous ensemble, kuko ibyo byose biterwa na mauvaise gouvernance. Abantu bahunze kubera hari ubutegetsi bubi, aussi longtemps ko ubwo butegetsi bubi bukihari, abantu bashobora kuzahunga, saba kubukubita hasi, gushyiraho ubundi butegetsi, noneho iriya processus y'ibyo mvuze bya reforme zose institutionnelle, organisationnelle na politique zose zigakorwa, asiga amahoro akaramba, abantu bagakora development y'igihugu, igihugu kikabona amashanyarazi, kikabona amazi, kikabona education, kikabona ibitaro, kikabona imihanda, kikabona indege, kikabona na banke. Ko navuze ko nta na banke kiriya gihugu kigira banke commerciale, nta na carte d'identité kigira. Kiriya gihugu giheruka carte d'identité kuva muri za 80, kuva ubwo butegetsi bwa Mobutu burangira, bwa Kabila Lepere buza fils, nta numwe wigeze ahereza barakongoma, na president w'igihugu nta aidagira. Nuba ngo iyi saha na Tshisekedi nta carte d'identité agira. C'est le pays au monde itagira carte d'identité, c'est le pays au monde itagira permis de conduire. Ubwo rero urumva ubwo butegetsi ntabwo ni AFC abantu bose bategereje kugira ngo buze gukora restructuration ya kiriya gihugu mu bundi bushya, muri forma yindi atari mwirimo, ari byo byazanira amahoro igihugu n'abaturage n'akarere. Murakoze.